inggih idedani sareng sami sadurung awit titiang matur lugra yang titiang ngaturang pengayu bagya melarapan anduk pengastungkaro. Om Swastiastu. Idedani sareng sami sane mangke titiang jaga ngaturang satu Bali sane mamberde ide Sang Prabu Aji Darma mituhu pituturipun ikami. Wenten kaucapang ide Sang Prabu sanes sampun kalintang luwe wicaksana. Ide meparab Sang Prabu Aji Darma. Yan kudang warsa kapuk sampun ide ngamal jagat swete negarane. Wana rares ide. Santukan wana ide ring puri. Iri ke ide rares nauhin para manca para baudanda. Tanda mantri bala waduan idane mangde ngiringang melile cita mereka katengahing alas lebak tahu. Tan kau capang ring margi kairing ide untuk panjak idane makesami tan dumade rao ring alas lebak tahu. Sesampune rao ring alas lebak tahu iwakti pablesat kewentenan satune utai beburone rike wenten sane melaib wenten sane mekecos wenten talar sane ngeragas abik antuk takut idane duane ngasa punika akeh beburone punika sanikane katumbak kasepeng ketumbak malih antuk balawaduan idane nah beburone sanikah keniang punika raris kaangen rayunan. Sesampune rateng rayunane punika ide Sang Prabu raris ngerayuna kairing antuk balawaduan idane panjak idane sami pakedak pakenyong tan perside antuk ngelingang kewentenan kayun idane rikala punika. Sesampune usan ngerayuna ide Sang Prabu raris mesiram ring tukad suktini. Iwak titis pisan toyan tukad suktini punika usan mesiram malih ide memargi nutang lawan tukad suktini punika. Yan kudang meter yan kudang kilo sampun ide memargi saged manggihin tarutania ageng kacinga tarune punika. Wow kacinga tarune punika saged ring carang kayune wenten ieu ledeles makride sareng naga gini dewi. Irike ide nganika udah cai ledeles keto masih naga gini dewi. Deng celibi kasih dewane ngudiang dini makride di alas gelahe. Tepi sirining jagat gelahe sina lakar ngeletehin jagat gelahe dini. Angap keramadane laksanan cai ini dini. Keto masih laksananya ini naga gini dewi. Pawase punika raris sahasa ide ngambil kayu. Ketik-tik ieu ledeles kantos padam. Punika talan naga gini dewi. Keni katik-tik antuk ide raris melayu mereka ke sabda petala. Sesampune raho ring sabda petala raris naga gini ngeni kayang ring ajine ide betara ananta bogo. Udah aji betara ananta bogo. Ajine enten eleng ring padewekan titiak. Das-dasan titiang keni keparikosan to ide Sang Prabu Aji Darma. Sapunika pengenikano-kani wawasa punika kagege antuk ide betara ananta bogo raris ide ngelekas dadas ula alit permangkin nyelepit di selag-selagan batu ni melayu mereka ke alas lebak tawu. Ajebos pisan sampun rauh ring alas lebak tawu. Irike kepagi ini de Sang Prabu Aji Darma rikala motor paungu ring parmanca bau danda ring panjak idane sami rikala punika ide ngene kaya udah parmanca itu pasti par bau danda lan panjak gelah ajak makejang rasane niste pesan gelah agong dosan gelah apa ning ranang kitu mapan gelah manik tek ya idul deles kanti mati itu masih naga gini bakat tek gelah minab jani ide subuh matur ring ajin idane ide betara ananta bogo wawasa punika ide Sang Prabu kapireng antuk ide betara ananta bogo kapi kayu nantuk ide. Aduh
sinah sebab pianak gelah ayai naga gini ane pelik saja pesan ide sang Prabu Aji Darma tua melaksana ane luwe wicaksana sapunika kayun ide sang Betara Ananta Boga risampuni asapunika ide raris mewali dadas ide Betara Ananta Boga dadas ula sani ageng pisan naga sani ageng pisan diri ke dengan iku sapunika waduh Maha Prabu Aji Darma maka jang sebuah pirang bapa ane yani sinah mula pianak bapa naga gini dewi ane pelik aksama yang pesanyen cening sang Prabu Aji Darma sapunika pengenikan ide Betara Ananta Boga men jani apa ide wa kapinang bapa lakar kape cain bapa sapunika ide Betara Ananta Boga waduh Ratu Betara Ananta Boga yan yuk tiasa punika titiang lunas punapija mang dengawit makin titiang wikaan ring suara ning satone sami sapunika ide yang Prabu Aji Darma waduh cening sang Prabu Aji Darma yang keto pinunasi dewane lakar anugrahin bapa kapinang dewa ane jadi selerang lidahi dewane iri keras ide sang Prabu Aji Darma nyelerang lidahi dewane raris keraja anto ide Betara Ananta Boga usan ide Betara ngeraja jagi cali ide permangkin ngawit punika ide sang Prabu Aji Darma wikan ring suaran sahananing satone sami usane punika ide raris sang Prabu sareng Parmanca Baudanda para panjak idane sami muali ke Suwete negara sesampune rawuh ring puri maka sami Balawaduan idane sampun wenten ke pondok wenten taler ke puri suang-suang kantun ide kairing antuk rabin idane sesampune wengi iri keras ide mekolong sareng rabin idane tandu made rikala tengah wengi sakit wenten suaran cek saking parban idane cek sapunika suarani sandukan ide sang Prabu ikan ring suaran satone sami ring suaran cek punika wantah suaran cek eluh kelawan muani sapuniki suarani waduh beli dong cinga marjani tiang tumen nepuken pangrum-rum anak muani buku keta sekadi ide sang Prabu Aji Darma tiang meledak laki buku keta beli sapunika icacak lo maswara raris ice ide sang Prabu kedek ngakak ide sang Prabu sapunika kedek ngakak ide metangi raris rabin idane waduh beli sang Prabu Aji Darma adi beling kedek ngakak buku keta apa aneh ngeranang beli kedek buku keta tan presiden ide sang Prabu ngeni kayang ini ke punika santukan ide Betara Ananta mengeni kayang waduh cening Prabu Aji Darma bapa lakar mang kesaktian ane buka keto apang ide wanawang sahanan suaran satone nanging kene nyen cening kalintang rahasia temen sing pesan anake dadi buka nawang pianak soma apa buin anak lan sing pesan dadi nawang nyen cening sapunika pitekat ide Betara Ananta Boga nika mawinan ide sang Prabu dan presiden ngaturang ring rabin idane yukti kapi walasan bisa ide malih rabin ngeni kayang beli sang Prabu yan beli singnya lakar ngorang apa nih kan anam beli kedek ngakak buku gitu ani jani tiang lakar melabu geni taler tan presiden dingin kayang indek kawin tenanin sepunika permangkin rabin idane ngeni kayang panjak idane mekarya pisan gede tur maning tingkat dan sani tegah
rabine raris mabusana sarwa putih menek ring tingkat-tingkatane punika. Sesampune paling dhuwur tingkatane punika apine sane murep ida raris nyeburang anggo mriko ke apine ngantos punangan idane rabine idane. Waduh, beli Haji Darma beli tulung di tiang beli. Waduh, beli Bang Prabu Haji Darma tulung yang dewek di tiangnya beli. Kangen ragis ide Sang Prabu Haji Darma. Makayon jaga nyati ain rabine raris mebusana sarwa putih menek ke tingkat-tingkatane punika wau ko mecebur ring apine. Genah rabine pun punika raris wenten kambing ngemit. Mbe sapunika mapani dewi kan ring suaran satone nika wantai kambing lu pajar ring kambing muani. Waduh, beli dong cinga ide Sang Prabu Haji Darma. Yan kanti te ide mesatya nyeburen rabeni dani ide teneleng ring bisa manana kelingsir. Anak muani sing dadi nyati ayen anak lo buen pidak ditu di kawah chandra di mukane ya atmani dane. Wow sapunika kambinge ras eling ide Sang Prabu. Waduh saja pesanku ke pemunya ni kambing. Anak muani sing dadi mesat dia kapinang anak lo. Ngawit punika ide wang de mesat ya. Raris muali mereka ke puri. Sesampun yang atas ring puri ke prayas cita antuk pedanda budu kelawan siu malih ide ngamal jagat suwete negara ni iri ke panjak idane malih pakedek pakenyung santukan ide Sang Prabu Haji Darma nenten durus nyati ayen rabin idane inggih wonten sapunika daging satuan dia ini Sang Prabu Haji Darma mituhu pituturi kambing maka kirang langkung titiang nunas ganggerene pengampura. Om Santi 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 Om.